Uvijek sam to tražio među ljudima. Augustin Ujević, drago mi. Da budem sam, zato da bih mogao misliti na ljude i na božanstvo. Najradije na unutrašnjega Boga. Otputovao sam u Pariz i London da nađem samoću u pustinji velegradova. Vratio sam se u Split da nađem samoću. I u društvu sam tražio samoću i u razgovoru mučio se da do nje dođem kao do neotkrivene pustinje u kojoj ću iskopati arteške zdence oduševljenja s mlazovima poezije. Samoća je napokon postala plodna od najplodnijih misli.